في سورة السبع أنبنا ولي آياتا أندور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكارسو هجريا بكله أني كمناني أني بناني أني ناني شهر ربيع الثاني من هجريا سانكالونانينا بسويني ودورنا دي ميلاد النصارى وكجاتي بافولا أني موغا أني فولا سانكالوتانا بسويني وبسابناي أمبي باكو جيكوروني مسجد السلام وانبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية إلى آخر الآيتين. كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها. سبأ يمن كم مسكون ونوكا مغوبا فدود مسبأ. وكانت تبابئة منهم تباي مغنون بورا ولودلا. وبلاقيس صاحبة سليمان منهم. بلاقيس فنا من سليمان كقيسة بسورة النمل كنا فنا بيبو سبادة سبان كدير يمن. وكانوا في نعمة وقبتة في بلادهم. وتنبين نملا أن اللافيا وكدقوا كنا وعيشهم وانتشاء رجعهم منهم نيو كنيانا مايا فناتو نيانا مايا نيومايا نوكا غرجاغا يروالين توندو انوكا سينيكفيون انوكا يريدون. وباس الله إليهم رسلا تأمرهم أن يأكلوا من رجعه ألا يتشيدون شوما كونيا مريا كتشيدون كونيا مرو كالاكا غرجاغيدو ويذكروه بالتوحيد وعبادته. ألاك غرجاغي دوني نكوفي وكالا بركة داني التوحيد كالا كلمة بطو فوي كنافر على كني بطو تو. فكانوا كذلك ما شاء الله. وتنبو شغلا كتا وقتلا ألا يري وقت منكم. ثم آردوا أما أمروا به وكوفي ونيامراني ميني وبناما. فأوغبوا برسال شيل على يوجد إلا جابا كجيو يوتوما. وتفرغ في البلاد أيدي سبا سجرا مجرا. وچاري لا تقولولا كم نوبا فايدي سبا كو سبا چاري تقو دقولا سنجرا منجرا وچاري لا نونونا. أروى الإمام أحمد أن عبد الرحمن يقول أولتا من إمامنا أحمد يا ناتي كف عبد الرحمن بن وعلة ما قال سميت بن عباس يقول قال يا ابن عباس ما بافو إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبا. كوتشي ديو أيتشي دنينكا سبا ما هو الرجل أم امرأة أم أرض. أكوتشي دي مني سباو تشيدي دوا أو أمة
ube baade do reba aw imratan ube baade do ba musode do ba nu bado amu aradi mana rajulu ceedo wa amu imratu ube musode do wa amu arada wi yala dugu kolo de sabaywa qala bal huwa rajulu ciden ko ya ko saba ako ceede do waladan asharatan ayedenta de wolo denketa fasakana liyayman minhum sittatu mugo woro denta ina mugo woro sigira yayman wa bisami minhum arba'atu sami mugo woro tara sigiye wa bisami mugo nani tara sigi sami famal yaymaniyuna famajhiju yemani kaw majhiju wa kindatu wal ajdi wal ashariyuna wa ni anmari wa humairi nunun tarasigi yemani wa masamiyatu fallaqamu wa jujamu wa amilatu wa qassam nunu panatara usigi nin togo nunu panatara sigi sami وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه كن يسند أكني كم حديث كتاب نونو بغاري نفهم ما حديث يوم أحمد الشاكري أكو حديث سند وأكني سهلين من فلنين وقد رواه الحافظ أبو عمرو بن عبد البر في كتاب القصد والأمم بمعرفة وصول أنصاب العرب والعجم من أبو أمري بن عبد البر فنيانا تنين كتابكم أني بن عباس فذكر الهواه كقيسة ينفوك أبو بن عباس بلوك أنين يغنفو ورواي بن جرير أني فروة ابن مشيك القطافي قال رجل يا رسول الله أخبرنا نسبا ما هو أرد amu imurad ni yenna togore cedo ye cide nyininka nkibar ya saba dugu kolore wa ube musodo qala laysa bi arad wala imurad kiren ko saba dugu kolote musote walakinahu ar-rajulu walada asharatu min al-walad me cede do yedden tande wolo fatayammana sittatu wa ta'assama arba woro tara sigi mani nani tara sigi sami فما الذين تساءموا منو سجرا سامي فاللغم وججام وآملة وقصانا وما الذين تيمنوا فكندة والأشاريون والأجد ومجحج وهمير وأنمار فقال الرجل ما أنمار كيدو كوتشي أنمار يجوني قال الذين منهم قسموا وبجلة ako kabila mi arabu la bafo qosam ni bajilat ulude ani animaru mugawni warawahu turmiji abu sata min haja turmiji fanay hadisay nati qisay nati min kajanni summa qala haja hadisu hasan qarib o ko fe turmiji ko hadisay akanyi na nanan na to kelende la bafo de makharib wa qala albani hasanu sahihu شغل بانكو حديثي أكو حسن وكني أسهلينو ورواه أبو أمري ابن عبد البر أن تميم الداري أن الرجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبا فذكر مثله أن يغنى أن تميم الداري فنقوله هو يجيد ينكا ينين يغنفو عبد الصمس ابن يسجاب ابن يعرب ابن قحطان وإنما فذكر مثله فقوى هذا الحديث وحسنه قال العلماء نسب دوني كبغا منهم بالدمبه وني قبيله وكولا منهم محمد بن شهاب بولولا اكو اسم سبا عبد الصمس ابن يسيب ابن يعرم ابن قحطان بن شهاب ako saba nyere che nyere to ye munyere ko abdu samus ko saba to ye ode
يشجب الدنيا ويه عبد السمسي يا عرب الدنيا يشجب ويه قاتاني الدنيا يا عرب. وإنما سمي سبا لأنه أول من سبيا في العرب. سبا في العرب كو كما سبا منا كو عرب لا مغم فول من يكلك نشرا كافر ما يبو كم منا كو أركيرا عليه. وكان يقال له الرئيس يتومبا فما كنا رئيس لأنه أول من قنم في القجو parce que mo fulu mi nye jahadu ke ka kanima soro ko akera ode fata qawma ay kanima min surayadi akam qawma fasumma ar-ra'is wal arabu tusamma al-malu irisa wa riyasa arabu bin nakolo de wole ko irisa comme alayya nakolo takadi akam qawma ko ar-ra'is manan nakolo wa mana qawlu alayhi salam كان رجلا من العرب يعني العرب العربة نتيجة كوكوتشي وتنبي عربو دي لو باكو عرب منا العرب العربة الذين كانوا قبل القليل عليه السلام ولو عرب سود منون تنبي إبراهيم من سلالة سامي بن نوح وعربو نوح جنك سامي ودي بونسوي أولوية. وفي شهيد البخاري أن البخاري كن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالنفر من أسلم يندلون كيدن تمنا جمع كل دولة أسلم كقبيلة لا يندلون وباك كفين دو دي جو بنيلا كوني مين كبنيا ياسرو مانا نيو ببنيا فيليك بكلا فيليك تجيا kala nu be o ke kala filike pour mi ka fendo jo uka a fenke ni mi nyaso yen daluna yeninde utumbe ninke faqala irmau bani ismaila kiden ko ismaila den ko aye kala ayafi fa inna abakum kana ramiya basga fa ismaila binye kala filina do tunda tumbe binye fili kala fili do kosobe. فأسلم قبيلة من الأنصار والأنصار أوسها وخجرجها جمع كل دوب أنصار ولا قبيلة وأسلم قبيلة من الأنصار المدينة كون كقبيلة دوب ولو سلاميرا والأنصار أوسها وخجرجها من قسان من عرب اليمن من الصبا سورو نينيو نكون مدينة كون أوسني خجرجي كم منهم به ko bora kasani de arabu munum bora yeman kabo saba nazalu bi yasriba unana jigi yasriba madina tawfulu de yasriba lamma tafarraqat saba fil bilad tumami saban kan charida jinya dugun ulade ali ausni khajraji uluna nashigi yasriba hina basallahu alaihim sayla ali aram tumami ala ye jiwoyo bayin chun kabrashi maka chinyanu charila wana jalati taifatu minhum bisan ukajama kulu do tara sigi chami wa inna ma qila lahum qasana bima'i najalu alayhi qabla najalu alayhi qasana ukuma qasana munna qasana ye jinye dode tumamu charila utara sigi oyorodela qila bil yayman do kunnin qasana jiyuru min do kwatum be yayman de wa qila innahu qaribun min al musallal do ko ay ko yoro in kasuru yoro do be iraqi musallali ko yoro in kasuru ma ko jinye in tumbe o yoro de bi musallal wa mana qawluhu waladahu lahu asratu min al arad na ko aywa hadisayum kono ko denta ko ay dentan de soro o ban to yoro de la ay kana min naslihi haula ila asratu alladhina yarju ilayhim usul qaba'il min al-arab yayman mana denta nimogota arabu kallesri kabila yayman kawka arabu uka kabila lesri be sagi kata nimogota indema la annahum ولدوا من صلبه
la ñini te ko mogo taynya ale yere ka wolo de unyede la ñini to yede ko ale yere ka den taynya yere ka wolo de unyede bal minhum man bainahu wa bainahu al abawan nim mogo tamin fola ko adewndo ate ko ma yere wolo de undo do mana ye mani ka kabila arabu ulu be sagi katan ni mogo tandema ne mogo tay iba sura do be saba fa fulabunu sabace wa salasatu do be ba sura fa sababunu sabace wala aqallu wala aksar do ka dogo fa min ba no cha ka dogo no do ta ka chanoye kama huwa muharraru mubayyan fi mawadih min kutubin nasab komo sabatile no bangilendo dambe ani kabila ko be fo kitabu mun kono o kono chogomi wa mana qawluhu fatayamman minhum sittatu wa tasaam minhum arba'atu ay ba'da ma arsala Allah alayhim as-sayla li armi tumama ko mo woro tara sigi yeman mo nani tara sigi sami o kera wakati tuma mi jiwo yo chiruma minu man qama bi biladihim tuma mi jiwo yo chiruma ko ka barashi cinya do be ulu sigilen tora ko ka dugu nyere lay o minu man najaha anha ila ghayriha do bora dugu inna kata dugu werela wa kana min amri saddi bo barashi nyere ka koye jumaye annahu lamma kana yatihim min bayni jabalayn lamma kana al-ma' yatihim min bayni jabalayn sabaji tumbe na uma kabo kulu fulani nyogonche kana duguma jide tumbe na uma kulu fulani nyogonche kana duguma wa tajtamiu ilayhi aida suyul amtarihum wa awdiyatihim boni jiwo nana ni kulu fulani nyogonche sanji min be jigi ulu yerefe o jibe taye ani ulu yere ko misenu munu ni diga misenu munu buburo fona jibe woyo katada yoroina fa amida mulukahum al aqdam min yu kam masake folon yemunke fa banaw bainahum saddan ajiman muhakkama hatta artafa al ma o kam masake folon nin kula fulani nyogonce ji da yoro min fulani nye o ye barashi gila odela ka jin kale fo jin chayaraye ka korta sanfe wa hikma ala hafati janika li jabalaini bo minye ewa kulu fulain kere fula ule ulu fana o fana de dila o yo fana de dila fa kharrasu al ashjaran واستقلوا شمارا في قية ما يكون من الكسرة والحسن ويو يرو من جلا كاكنا غفرون يه كيرو ترو على ويري دون de kera fenye sisa kanye kosobe kachaya kama zakara khairu wahid min as-salaf komi mogo ya fo chogo min hari ni mo kelente serafula minhum qatadatu bo wala anna al-mar'ata كانت تمشي تحت الأشجار على أراشها مكتل أو جنبيل كم مصدتم بتاما إريون كرو سجيبا كنا وهو الذي تقترف فيه الشمار جنبيل يموني ومكتل يموني يبي إريدون تيجي كادو منا سجيب مصدتم بتاما إريون كرو سجيبا كنا فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملوه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف أو نمنا من با كنا ده أتامتو إيرو كرو تلمان كيرو مونن ويري دين كاتنا ببينا يريه ودبي منا ينفا التي بارا وركه أتيري دين تجفنا منا ينفانا يريه لكسرته ونجده واستوائه iride intaya koso ani amone koso ni abe bina yere wa kana haja saddu bi ma'riba nim barashi ka dugu dobe ba fo ma'riba barashin tumbede balidatu bainaha wa baina sanaa salasatu marahil wa yurafu bi saddi ma'riba barashin tumbe dugu mi ma'riba
مراحل سبا تنبا أني سنآن نغنجي وذكر آخرون مغويرو يافو أنه لم يكون ببلدهم شيئا من الجباب ولا البعوض ولا البراغيش مغويرو يافو كوكا دغم من كل نيني كل مغتونتي نو مغتونتي سوسو تونتي براغيش وفناني كيني فمساني دودي أبي حدا مدينكي وفنا تونتي ولا شيء من الحوام في مو في ندوغما في ميسينو نونو دا سيتون تولوكا دوغينا وذلك لإتدال الهواء وشهة المجال وعناية الله بهم دوغي ني أكا كلمو تنكاني كوسوبي أني هذا مدى أكا كلمو ني أكا بالو تشغوني هذا مدى بنيوغونتا تلمانك ني على يري ya akan makodo mugon nunu naka ewa ukapu nyana buye liwahiduhu wa ya'buduhu ni ala yenninkimu yemmun kama puruka ala ke kelenye tauhidi la anuka ala bato kama qala ta'ala laqad kana lisabai fi maskanihum ibeshika fende كتاني آيات توصيلية لقد كان لسبا ألاقوا كيرا سبا دونكوما والله كيرا سبا دونكو لا في مسكنهم وكشغيرو آيات ألاقوا تامان شكيرا لدي سبا وكسون نونو وتنبي دقوم من نوكا دقوين كفو كبفودو تامان شكيرو جنتان دوغوي ناغو فرو فلا دبي اني يمين والشمال ناغو فرو فلاي ناغو فرو دو امبي دوغوي كينيلا ناغو فرو دو امبي دوغوي نومانا انيا فو تشوغو مو يبراشي من ديلا وين ناغو فرو فلا ديلا كلمبي دوغوي كيني كلمبي دوغوي نومانا kunu miriji rabbikum nagu foro nyana kuma nyunya chogo minfo ala kuma ayawtigi alaka garjageddu washkuru lahu me garjage nduni ka du ka ke donye kala ka nema du ka ke ala sosoy odowa washkuru lahu ayala ka garjage do akala barikata aka ala ke kelenye tauhidi da kala kelempe bato to munum be ke ala akuke baldatun tayyibatu aka dugu nyuma yede akilimu kanyi anyana maya chogo kanyi dumo gotala garanga tala minye sosoye otala timo fenye dugu ma fenye otu ka dugu ina alay dugu nkisi kaboma ka kilimunya uye tilete kalaya na kilima ko nya uye ka kilimanya uye tilete kalaya nabi toro nene jugu fana te nabi mugo fana abi hakke de la doro wada to la ko baldatun tayyibat akon dugu nyuma ndo koy wa rabbu qafur abi dugu minna dugu nyuma aw tigi ala telman ke kato nabi alabato tawhidi baw bolo abi alabato ke ni junubum minumba aw soro kataw minumba aw soro tigala bo fana ya fawye abaw sutura abe ya fawye فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل فأعرضوا أي عن التوحيد الله وإبادته وشكره فأعرضوا
سبا دون كونو بنا ويو كودو بنا وبنا منا عن توحيد الله وبنا لك توحيد ما وعبادته يعني لك بطون وشكره يعني لك بركة على ما أنا أمر به عليه على النعمة من كويه وبنا لك توحيد ما وبنا لك بطون ما وبنا لك بركة من نعمك وأفضل إلى عبادة الشمس من دون الله توحيد بلال ويمونك وتارا تلد بطو كفر لك ولا تنبال مهدا مدين لنقلو تتوري ولا تكون قيم باكو نونيا كنو هربوا من رق الذي قلقوا له فبلئوا بالرق النفس والشيطان أكو هذا مدون بوليلا مسمى نيودا كاكي جوني على على نيودا وبوليلا وني وتارك ويري جونيا ني شيطان جو ni hada madin ala kelim to bato dro ibe fe ngore bato ka fara la ka shikato law ni mo ko ni te tawhidi tige ibe ke mushriki de sa amu aba adiyara yo amadiya yo ibe ke mushriki ni ko ni banna tawhidi ma dro ibe ke mushriki de ima sunnata dro ibe ke biriya mo hoy nunun do tuma mi banna tawhid ma ubanna ala batoma utara tile bato kafara alaka kama qala al-hudhud li Sulaiman alayhi salatu wassalam komi hudhud ya fo Sulaiman ay tukomi wajiduka min sabai bin nabai yaqin tuma mi hudhud tara saba anane Sulaiman ma akunna ni ma ni kibariya min dankaniya bimbolo kibariya ba adankaniya bimbolo kana inni wajaritu imra'ata tamlukuhum وأتيت من كل شيء ولها أرش عظيم ني سبب دون كسرو موسو دي بومرا موسو ودي بومرا موسو مسكي بحتى يفيمو في نكا جانيا نمايلا على يودي موسو إما موسو لي بلي بلي بادي بابولو وجريتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله من يوم موسو ناكا مغوصرو وبسجدوا بتلدك على طول وجعلنا لهم الشيطان آمالهم فصدهم عن سبيله فهم لا يهتدون أو الشيطانين كبار جم من فلان الشيطانين يوري مسير ونيكورو كو ساقي كبو على كسرما أو تكن رفنا نوسرو جومي كده هدا ينين دفوسلمان هو سبب دونكو تمام يتوحيد بلا وكيرا تلبطولا وبسجدوا بتلده فارسلنا عليهم سيل الأرمي نينكele alako alaye jiwoyo do chuma jiwoyo mi ubafu amale armi mana nana na pengo penya babe guruja katade al muradu bil armi al miyahu la nyini armi la nyine mwenye ji nye jiwoyo chuma wa khila al wad doko nye kodo chuma wakila ali jurad doko ko fim do de do mimbe e wa seneke fenyana mado wakila al ma'u al qari al ma'u al qajiru doko jichama wa yakunu min babi idafati al ismi la sifatihi misl masjid al jami donc irami beke sisa ni ba ko jiba jiwoyoba abe komi ni ba ko jama misri وذكر خير واحد أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم مغو يافو هاري مغو كلنتي كتو ممي ألا يالا ينكو جنغا كتا برسال الأرمي عليهم باسلا سد دابة من الأرض ومن يوم كبراشي ألا يدوغو كلو دابة دودة بلا براشينا يقال لهم علي جراجو علي جراجو وباكو دابة سقما كو جراجو نغبته أي براشي سغوري وقال وهاب بن منبه وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرج فكانوا يرشدون عنده عن سنانير برهة من الجمال ko atumbuka kitabu koro kono ko nim barashi ni ndaba sugu min fule ni nyede ko de bu ka barashi ncinya ku utunye e wajja kumanu de mara
ni e wandaba suguin kama a nyina la made do puru akatoka alemina akanulu ka barashikiya ko wakati yo nindeke falamma jali qadaru qalabat li faru sananira ima aljuradu nyina sugu de do na kotuma malaka latige nana minye nyina nunu u chayara jakumanuma suma tuguni wa walajati ila saddi fanaqabatuhu aw nyina nunun tara barashina kasogo fanihara alayhim barashin bin uka kama qala allah tabaaraka wa taala kumi ala yiriya ko chogomi wa baddalinahum bi jannatayhim jannatay jawati ukul qamuti o kala nawa wa baddalinahum ala ko ale ala yeminye saba dunkon ko aye falele kuye bi jannatayhim o kanna go foro fulamin fulen ni nyede nu tun kanyi kosobe ko ale yo fali jannatayni nago foro fulawereye jawatay ukul qamuti nago foro fulami iri demunum bu o kono o iri deun ka kunade ube kumunende ro tesekadu o kan nago foro nyuma tumami alay jiwoyon na nyaati ka betinya iri tumbala tumbala katana beye ka be boye pew nago foro fulan labana ka mun fale uye iri sugu munun fale o iri sugu deun ka kunada tesekadu o ka kunade ube kumunende do utesekadu wa asili ani iri asili iri sugu de do arabu iru dogo bafo trofa ani ode bolendo ciden ka mimbari dilali iye iri sugu min dila ka ke ciden ka mimbari nye asili yo ode do ko asili ko minye ambe binke gese ale arak do ko ode do ukanna ko fulo fura o iri sugu de fale lala uye iri sugu min fale munun den ka kuna ube kumunendo ube iri min te den ke yarasila asili yode iri sugu ma te den yereke wa shay min sidri khalili anin tomono su fitinu ntomono su munu den tu la foni den fitinu te e won tomono fane fulare abdurrahman sade ba fon tomono ye fulaye de tomono su ye fulaye ntomono bimba aw bolon tomono sugu dobe o bulube fenna a den ka di fana a dembe du har ulu o tomono sugu tunta ulu ta kono de tomono sugu rebe mo nye burusu ka be apana yet ni tomono do nye kelenya me u ka bului u bolembe nyogon korme ale dente du a bulu tese ka fenna fa mogola mogota bulu ta koybe fe ngore ke nay a dente du abdurrahman sariko o tomono sugu de tumbe ulu ka na go foro tomono su nyuma nyirete de tomono nye fulade dobe abulu ube ewa kona ima chide ma fusuka kona ewa abulu mo bu bolo kona e bu yere kona aben na palika bulu ben na palike adem fana kadi abeshe ka do tomono njede tomono do mi abulu teke foya dente du ode falela ukanna ko furo fulaina ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك لكم نفلد من يسبب مغوصر جزيناهم بما كفروا نألا يوسر نوكا كافر يا سبب نيوسر نموني في مرتكوي كافر يا نفسر وليا ala kelem pew ka bato de nu yo bila u kala bato nu yo bulo tara tile bato ka sujudu ke tile ni nyu soro ni ode sababu nyu sara nu ka kafira de ke sababu wa hal nujaji illa li kafura yala ni ala be mo sara ni kafirite ba ni ala te mo si sara ni sugula ni sara sugula jiya ka soro ni ma tubi la jaba min bi nyel la gara o ka juguni ni kafirite fisruwali ni ala te mo si sara ni sugula fonni mo minye kafiri fisruwali ni ala bi sara ni jogodela wala balmo
dugu kono an ka sirala ka fisirwaliya ye dɛ o de y'a to suuro ɲu dɔ misaliyaw fɔ ɲe an tɛ sago kawo mais n'a ye jamana ninnu lajɛ k'a ta burusu la ka duguw lajɛ n balimaw u fɔlɔ ayiwa san 50 ɲɛ ani sisan a ye ta ye kabako don i bolo bɛ tɔ i da la de yɔrɔw dɔ la mɔgɔw dɔ ye bɔlen burusu la n'a bɛ san 50 bɔ san 20 bɔ san 30 bɔ taa i tun bɛ foro min sɛnɛ i bɛ fila la kungo kɔnɔ na i t'i ka foro yɔrɔ dɔn parce que i b'a sɔrɔ a kɛra lahala min na yɔrɔ minnu ye tu ye ni mɔgɔ kelen tɛ se ka don o la olu de kɛra garanga yɔrɔ ye foyi tɛ yɔrɔ minnu ye ni jida yɔrɔ dɔn ji kura a bɛ ji kɔrɔlen sɔrɔ ye i b'a sɔrɔ o yɛrɛ de hali samaya ji tɛ da ye kabako belebele ba dɔn sabaw dunkɛw t'a ɲɔgɔnna de don ni hadamaden yala ka diina bila i kɛra fisiruwali ye sinji tugu min tun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a bilala hadamadenya min tun bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bilala dannayaw tiɲɛna dusukun jara ala ka diina bilala tawhidi bilala sunna ko tɛ se ka fɔ min bɛ hadamaden sɔrɔ o ye nin sugu de ye awɔ sugu de b'an kan dɛ borosuw la bi foyi man gɛlɛ ko e bɛ ko i y'a dɔn duguba yɛrɛ la o jamana in yɛrɛ mume de kɔnɔna la an ka jamana yɛrɛ de mume kɔnɔna la tawhidi taali ye tasuma kami de b'i bolo sunna taali ye tasuma kami de b'i bolo janko burusu kɔni ta ye dɔ fara kan parce que duguba kɔni sugula ka ca ni dugu jɛra bɛɛ bɛ hami ni yɛrɛ dɛ n bɛ n ka denbaya balo cogo min n bɛ n ka nasɔngɔ sɔrɔ cogo min ni min bɛ kɛ min ye i yɛrɛ bɛ k'o ye mais burusu dun olu de b'a fɔ an t'a kɛ a tɛ kɛ ɲɛ na i bɛ to an kɔ de i bɛ fara an kan de diyagoya awɔ ni ala ma fara min mɔgɔ min fana kan e kɛra yɔrɔ siribaga ye o yɔrɔ sigibaga ye hali ni ala de y'a wajibi kan ni ala ma fara i kan fana i bɛ fara o kan de dɛ i kɛra dɔɔni kɛbaga ŋana ye cogo o cogo i siguru cɛra ni ala ma fara o kan i bɛ to o kɔ dɛ u bɛ fara o kan de u yɛrɛ bɛ taa fɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ de k'a y'a bila a nalen kura don hali ne yɛrɛ nalen mun tun tɛ ten de wa a y'a bila nin laban bɛ juguya ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan yan u yɛrɛ bɛ taa sigi ka nin de fɔ i kɔfɛ o k'a y'a bila dɔrɔn ne yɛrɛ tun tɛ yan a ye nin bila mɔgɔw kana kɔrɔtɔ nin ta bɛ juguya ka tɛmɛ an kan yan awɔ ni ala ma fara i kan a bɛ kɛ o cogo la fana dɛ kuranna durusibaga dɔ delila ka sari ma ko dɔ y'ale ta a ka dugu la ko a ye kalanyɔrɔ jɔ ko a ka taa kuranna durusa denw na n ko ko awɔ n ko min ka hakilina de ɲɛna ko n ko n'i ye durusiyɔrɔ sɔrɔ bamakɔ yan a kɛ yan dɛ ne bɛ yɔrɔ in dɔ koyi n balola ye de ɲɛnamaya de n ye n ka kalan kɛ ye dɛ a sigili ka gɛlɛ dɛ i ka limaniya n'i ka sunna ka to i bolo a ka gɛlɛ dɛ a taara a ye san 1 ba ou ma dafa nana a ko kullu yawmi yanqusul iman kullu yawmi yanqusul iman iyo ko kana boy a bɛ taa yɛrɛ sɔgɔsɔgɔ ko kullu yawmi yanqusu ko don o don ko dɔ bɛ bɔ ale ka limaniya la a ye yɔrɔ bila a bɛ misiri dɔ alimamiya la bamakɔ yan sisan a ye durusi yɔrɔ dɔ da yɛrɛ bamakɔ yan sisan a sabuteli tɛ o mɔgɔ si sago tɛ k'i sigi ko i bɛ i ka yɔrɔ lagosi mais ala ka diina de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ ni anw y'an ka dugu kanu walahi ne bɛ tawhidi kanu ka tɛmɛ n ka dugu kan n bɛ ala ka diina kanu ka tɛmɛ a kan n bɛ ala fɛ ka tɛmɛ a kan n bɛ ciden ka sunna fɛ ka tɛmɛ a kan ni ciden ka sunna tiɲɛ nana ni tawhidi tiɲɛ nana n bɛ o de fɛ k'o de fɔ ka tɛmɛ n ka dugu yɛrɛ kan an bɛ ala deli o ka ɲɛ de o an bɛ ala deli o ka ɲɛ de an ka ɲɛ de fo an ka sagan kɔ de ko b'an ka ye foyi tɛ ni diina baliya tɛ sinon mɔgɔ bɛ kɔfɛ u bɛ nafolo bɛɛ ɲini ka bele bila ka taa burusu de la mɔgɔ sigilen bɛ bamakɔ yɛrɛ ko b'a fɔ yɛrɛ ko bamakɔ tɛ wari du yɔrɔ ye ko wari du yɔrɔ ye so dɔ nin bɛɛ fɔra anw ye ko wari man ka di anw ma yan haran ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u nana ko mɔgɔ man ka wari di anw ma yan ko wari du yɔrɔ ye burusu de a ɲana wa
wori bebe fara ɲɔgɔn kan ka taa ye dɛ mais n'i taara e b'a million bila min na i b'a 100 bila min na n'i y'a ye e yɛrɛ de b'a fɔ e tun dalen de tun don i bananen de tun don wallahi foyi tɛ n na y'an sigi cogo dɔ dɔrɔn foyi tɛ parce que hadamaden balo fɛn fila de bɛ i la farikolo kɛnɛmala bɛ balo ji de ma ani ewa dumuni mais dusukun bɛ balo diina de la ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala ko dusukun bɛ balo o de la ni aw ye ewa farikolo balo bila ka taa ni a mi ji ni dusukun balo tɛ hadamaden bɛ balo nko de y'a to ala ye wahaw wele ko wuru wahaw nin kurana nin tawhidi nin de do nko ciden yɛrɛ ye tawhidi misaliya dina kono komi kunkolo be farikolo la wa rasul amr al-islam ciden kun ni islamiya kunkolo ye munye nin ko nin dina kunkolo ye munye islamiya tawhidi hadamaden ni kunkolo tigera ka bo farikolo la nin bewa nin teyo awa ni tawhidi fanate dina la dina teyo koy dina teyo koy awa nin tawla fana wahawu ye wuruhude kurana ye ninde nin dina ye ninde odiyatu tawhidi dombago he abdrajah badri bako akun nin tawhidi min kule nin ye tawhidi ako ahammilen do kateme mijika hammilen do kateme dumunika ahammilen do yere kateme kenaya ka anibe hari ewa nina kilimi sama kabila tawhidi hammilen do kateme nimbeka mana hada madun kanka hammi tawhidi de kasabatan ka dugu kono kateme mijiuka hada madun kanka hammi tawhidi de kasabatan ka dugu kono kateme dumunika baloka hada madun kanka hammi tawhidi de kasabati an ka dugu la kateme nin kenaya ka tawhidi be nin benya mbadi ma hada madin fule ni hada madin mankira jila ni hada madin mankira dumunira saya de teya ni bana ye hada madin mina ima furaka labay munye saya de teya me ni sara bana yi ifa tawhidi te immankira jila ipreda jina ipreda la ipreda jina ipreda la mais ni tawhidi be sabati lembe hada madem bolo mi nogo yi faga tawhidi sabati lembe bolo kungo yi faga tawhidi sabati lembe bolo furama sore bolo bana yi faga isara mais ni tawhidi sera alama munchinyana e bora jinya de kono me tara yoro mi ro kausa jinya wodi ato tawhidi hamine do katamin kambal mo anka dugu nunu fule namba fu ka jo namba kan ka mugo munun be ka lafiya an ka fere ke tawhid ka cari aka sabace de dogotoro saba de be dugu dola me teli manke yoro hadini dogotoro min tara na yele yoro togo ye droba ka minon fara nyon ka clemandere dera betana yere dogotoro fula saba fule dugu la men nu banana nimi ka bana baka tota ka dugu ba sigereya sani ala ka sayar ka shama kuna anate so dunke abeso kona te sika foy nyana boyere hari lafiyate ante miri ante fe ante jate minake anka saganko aye fora so she amanya nabu aye kura umbila amanya nabu aye doctor so bila amanya nabu aye barasu dila amanya nabu ate sagi kata tawhidi farama ko lajeke aye sagi kata tawhidi farama ke aka tawhidi sabati dugu kono aka lajeke mais sino ayaka moyna ka hakilina bekede ka wujja ko bu jakko ke dugu ye mais dugu be saka ke dugu ye chogori na la tati aw mo min ko tawhidi sabati le dugu sutu la ni ete mo min ko sunna ka sabati dugu kono dugu sutu la ete hakilin tanni fato siten yere ni ete nala ka hakilin manda mambal mo saba dungo fule Qur'ana kuntewo kwaw ka kala ka temaka a forani wajulide wodi atola yere bafo ko ta manse bala ko kaba kodo ko ta manse do amma fo aka kala ka temaka tewo utumbe nema ba minna munye ukan nema mina ula
kafale ko kanna ko faro fale iru munu nafatula den ute denke hari dembe minna den te sika du ka kuna ka kumu fi surwaliya ni kafiriya ani tawhid bilali ani ala bato bilali awa o de fulan du anka burusu nan ka dugo fana la de foro u kera garanga yoro jida yoro abe gerela kungo kono pe munu me wulu taranu yere la fa be yoro wulu taru ka be ya wulu taranu yere ngala jalala kan sagi kata tauhid ma ala ka hakima dama an ka sagi kata tauhid ma an ka sagi kata sunna ma ala fahmu salafu salih wa doronde be dugu lafiya وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بينهم على يكيلك سبات دنكون نيوغونجي وبين القرى التي باركنا فيها أن يدقوا مني على يبارك دولا دو كنين دقوا يسامي دقوا سبا أن يسامي نيوغونجي ni ala ke ye keli ke fiha uni nyogonje quran jahirata ni dugu de bila uni nyogonje dugu munu nyabe nyogona kata saba kata fosami ala ye dugu ni ebe nin duguina inyabe nin duguina ni be nin duguina inyabe nin duguina fo kata sami puri kana hatage sure fana taliya e katamala ikana sige katamala tamate hatagiya koybe sure fanata tamate fatagiya kombe yelinan kamfe ewa ngirimani fenyini ibe nin duguina inyabe nin duguina ibe nin duguina inyabe nin duguina fokata sami wa qaddarna fiha shayra dugun nunu ni nyogonje tama nyaake hakkede tama jante nye tama koro ni nyogonje dugun nunu kasuru nyogona unyabe nyogona kata uni nyogonje tama kasuru siru fiha ne alako uma aye tama nin dugula layaliyan sujatun wa ayama nitile jatun aminina aw hakili sigile ibe tamale hakili ite sira fule ite sira ko ngono penye ite sira ko mobe bika parce que dugun nunu be kasuru nyogoma o kasuru tama jante unyabe nyogona ibe nin dugula nyabe nin dugula aba ni yettile ewa jate min tama o yettile jate de tama hakili sigile no ite sira foye dugun nunu kasuru nyogona unyabe nyogona kata فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم الأحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقالوا وكو سبات دنكو ربنا وكنت على باعد بين أسفارنا على أنك تاما ننون جانيا نيوغنا على يدغو منون سرو سرو نيوغنا دي ne hada maden koni ni fara kasi degera dole make ala barika daba yoro ede be ke sababu ye yere kala jaba jigi yere ka ko ala anka dugun nunu anka tama ajanyanye anka tama jawnke nin tama nunu kasuru wajalamu anfusahu ala ko yuyure kuntonyo uyuyure kuntonyo fajalinahum ahadisa yo ne ala fana nyuke baro fenye ni mogo bu ka baro defo nyemin kula akera mogo ka baro fenye nube u baro bo u kofe wa majjaqnahum kullu mumajjaq ne ala yu chari ku fara jinya dugula fara parli dambela anya ko chomi dona ta sigiye mani dona ta dugula dona na fo yeshriba do tara sabi ñu utila ku fara ku charni jinya duguye inna fi jalika la ayatin ma ala ko taman se chaman de benni na saba dun kan ko mi fulani ne taman se kelente de
kabako kelente de tamanse chaman de ben ninna li kulli sabbari sakur mugo kelen kele ye sabali bagaye mugo kelen kele arab barika da bagaye tamanse ben ninna yede ayna fi haja alladhi halla bi haula'i min an-ni'amati wal ajab alakum min fulika jigi saba dunkenuka janga katani la jaba min fulika jiguka wa tabdili ni'amati wa tahwil al-afiyati ani alla yukannema min yelema ku kan lafiya min ka apale uye ka kefen wore alla yukan lafiya min fale ghubatan alama irtakabuhu min al-kufri alla yukan lafiya min fale uye ka kella jaba ka kuma janga katawuye uye kafiriya minke wal asam ani ye junubu mununke ni ala ye kan nema falu ye kake janga kata ubolo alako la iburatan wa dalalatan li kulli abdi sabbari ala al masaib jate minabe ninna taman sebe ninna mugo kelen kelen mugo min nimma sibayi soro balaw yi soro nibe sabala ko taman sebe nonna wala de awa masiba fana be an ka jamana wula sanji deselo anya ko cogo mi banaw do fenwore de o ala ko tamanse chaman be ni nawna de masiba be mugo ka ni sabali be kam masiba koro ni sabali bagaye tamanse be saba dun konu ka kiba saba dun ko ka kibaru la yede ifana ka sagide ifana ka jate minani ni nyede ibe komina ibe kusur waliya mina ibe kafiriya mina ibe musrikiya mina ifana ke sagi sakur ala ni'am mimbe ala ka ni'ma barikara taman sebe ni na yede ni yo kombi saliyani ewa ko taman se minye saba dunko soro ni ya taman se unye abena ifana ma ewa taman sebe ni na yede sagi de sagi kofe kata tawhid masana toki soro koy likulli sabbar mogo min be sabali ala ka masibo koro mogo min be sabali ka ala bato mogo min be sabali ka ala kutay ka toy mogo min ala ka barika da ba ni be ala barika da ka nema ka saba dun ko ka ko min fule ni nye jate mina ben ni na yede wada to ciren ko ajaban lil mu'min ako kaba ko be mu'mini ka koda la yaqdi Allahu ta'ala lahu qada ala takiri sittige mu'mini illa kana khayra fa bama abika ma khairade in asabatuhu sharrahu shakara fa kana khayran lahu mu'minu fule ninni sonja ko ya soro abe ala barikada o barikada be kama herai wa in asabatuhu darrahu mu'minu fule ni tora ya soro sabara abe sabali tora in koro fa kana khayran lahu ala bo sabali fana kama herai walaysa jalika li ahadi illa lil mu'min min ninteke mughashiyani mu'minite anana qatara tabulu inna fi jalika la ayati li kulli sabbari sakun qala kana mutrifu yaqulu ni'mal abudu sabbaru sakuru alladhi ja'utiya sakara wa ja'ubutiliya sabara ako mutrifu tumbafo ko jonna nyana jommi nye sabali bagaye nabi ala barikada ni ala ya so abe ala barikada ka ala bato ala ka tawhidi te tilala wayni ubutiliya ni ala ya jarabi fana la jarabi fana sabara abe sabara la kala jarabu ko te cinyalite ni jommi benni la hala ni nyala ka jonyu men balmo ala kan waju min qur'ana law anzalna hadha alqur'ana la jabal la rayta khasha mutasaddian min khashyatillah ala ko ne ale tunye nin qur'ana jigi kulube ka itumbe kulu nyede abe ci ka para ka bo nyugona ne ala nya sirnya kama ne hada ma de qur'ana jigi nanka nunu na nyugona wajuli ni tasibe yoromi nu nyugona banka ni yu fo yera dobe dima be komi adusukun ka bo akono kabbi ko ayan sabute da ban sabute de aballa gosi da ban sabute de abanka yorul la gosi da ban sabute de aka yura tenya aynya ke ni la gosi li mandawiye ala yere de bakke kawul la go ni la gosi li mandawiya be tawhid de ta abe sunna de ta ala fahmu salafu salih abe tanu wala awumba fe anka yoro in kanye kateme yoro be kaw amba fu mali in ka tawhidita kateme yoro be ka amba fe ka sunnata la fahmu salafu salih
ani jinya silama dugu be ka teme yoro be me fonka nye fonka saga ko nin jokote de ibi yere supporter galonka ebe musiriki ala eba fe kibi yere defauka fulanka fo ibi yere defauka ibe bidew la ibi yere defauka ibe ala soso la ibi yere defa aka ni hada made mado kombana ne do ibi yere furakia fonka do bana banade fonka do bana banna nanya do am bana ne do ambe furanyi ni me awun ta do bana de berna awun be nin fulanka fo yaw banka jamana kono nin bidew banka jamana kono ni ala soso banka jamana kono me ni wulila fana ba ko dina min be ko ati hari makka an kaw sahari makka an kaw yere o tin nin te yere nyegen danye ba ni yere halaki eta do koy banane do e bi yere furakew ni bana baga to ya do bana be nada be fura nyinala me ni e yere bolo ni bana tenne la yere nda fale no kateme fembe ka doni bambulo kateme fembe ka dina be mali kateme yorobe ka wala ube yoro chama ka ni e bi yere jate ni to wala koy da fale ne do e nyogona te ebe e wasage chogo nyini yere la ni nyokururu de ambolo ambe ala del ambana lendo ambe ala del ala ka iranna fana ko ambana lendo na yanka bana iranna ambe ala del afura chogo nambe furake chogo mala ko kanye sono jamana no an kanye ro furake ambana lendo de bana shite musirkiya bana bofolo bidiya bana ka juguni jinya bana beye uba fo munya sida ni canceru ni few iyado no oye mo minya almardi mu'di bana munu be contaminer iyado no oye mo mina minya bana mi juma mbora la sisa de corona hari yere ba ibi yere korosama hari yere wolo fa ibi yere korosama hari ikam muso na tara jama yoro dola nana ibe shikala ibi yere korosama nu ko corona bi ba de la ite tay hari katafo ibi yere koroshi bo ni nya pari koro banay nu ko abe mo mina beba yero ma janyala bebi yere korosama ki yero ma janyama bo minye mushriki awun ko oye bana minye pentola anno ka fembeke anne bidam ko ka fembeke e bolila jinya bana pari koro bana be mina e bolila onye bana minye dusukum bana na bi tachinya jinya ki tachinya la garo be mo minna imashira onye imashira onye mushriki amashira onye amashira mushriki ayi amashira bidam onye amashira bidiyanye me nu ko ewa corona be minna sida be minna bebi yere korosama abe hari pammi kimina ewa nama wajiba kateta harokina ko ma fu mo dobe ya ko sida be ko ma fu mo kela ngira ninki na ko corona bala abo kin tali to yepew o ye par ko bana me munna bana min ban dusukum bana kanka khida bana kanka jinya chinya kanka lagara chinya kanke barabara mo jahannaba kono munna dusiru bana tigu nyede munna unte sira mushrikay munna ante sira mushrikunye munna ante sira bida ante sira bidayi munna ante sira bidamugonye an sira na fari kolo bana tigi nye la hawla wala quwwata illa billah alaka hakni mandama ولقد صدق عليهم الإبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس جنه أو إبليس أي حكلنا من ميري سبا دنكوكا أيوكو نسرو سبا دنكوكا لما ذكر تعالى قصة سبا وما كان من أمرهم واتباعهم لهوى والشيطان تمام عليه سبا دنكوكا قصفو أنوكا كوكيرا الله لمنا anuka nindungu bato nuka shetani bato akbar anhum wani amusalihim awa ala yang kibari akabo sabad dunko mani mugo kera kumi sabad dunko imai ninko inkante sabad dunko dromo ala yang kibari akabo sabad dunko ma ani sabad dunko mugo be kumi sabad dunko nyogona mimmani tabai bulisa wal hawa mugo mununye ewa tugurai bulisa ko momunun tugra innun dungo ko wa khalafan ar-rasada wal huda
nu yetnya soso kakanda soso alako la gari saddaqa alaihim iblis jannahum qala khayrun wahid hadhihi al-ayat kunni hadhihi al-ayat kunni ayafulede ka qawlihi ta'ala ikhbar an iblisa kunni be ko min ala yanki bariya ka boy iblisa ma tumami abannaka subiri bi adamai ala ko ama iblisa ko alama araitaka haja alladhi karramuta alayya akunti gi alan kibariya ifuleka min fasamantiya neka minya adamai laina aqaritani la yawmil qiyamati ni yamma kununi ke ne kata qiyama domma la ahatani kanna durriyatahu illa qalila mba atembe fili ni mo fitinute ala iblisa yemin donni nyede ayo soro sabat dun kawka ni iblisa ko alebe adama dembe fili fonni jama kulu fitinu ni mo fitinu tede iblisa ye nin jigi yamin tumba bolo ni haklina min tumba bolo kata hada madunna ayo sabati sabat dun kawka ayo lu ko ni fili ayawre kuna lako summa la atiyannahum min bayni aydihim akun ni shaytanin bina ni ukanye filawiye wa min qalbihim bina nu ko filawiye wa ni aymanihim bina ni kinunye wa an sama'ilihim bina ni unuma unye wala tajidu aktsaruhum sakirina ite hada maden chama sura la baraka da bagay koy mbang filide wal ayatun fi haja kashira aya munun nanan ni nyaanyo gonna kacca e woni miru nan ni hakilna min tumbe bulisa golode ha kata hada madawna ayo sabati sabat dun kawka ayewulu ko ni fili ayewulu ko ni soroku fili komi ayalla nyini togomi ko alebe hada maden chama ko aba fili ko alate hada maden chama sur barka da bagayede ali bulisa bolo ko abo ke hada madawnya ayo cinya tigiya sabat dun kawka ha وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ولقد صدق عليهم إبليس جنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين سبات دونكو بيتورا شيطان ko bettu gray bulisa ko fo jama kulu fitini ula munun kera mu'minu ye so jama kulu fitini ula munun kera mu'minu suna to bettu gura ibulisa ko wama kana lahu alayhim min sultan awa ibulisa huja sunu della sita tunta bolo kona kayira mola ay min sultan min hujjati ibulisa ye mogo fili aye sabadunke fili anulu na nyugonaw أمد الليل موسلا قال لحسن البصري والله ما ضربهم بأسا ولا أكرههم على شيء أكوي بوليس أمو بغني بري أكوي ولا أكرههم على شيء أمو جافا كبلا كوكا فيمو فينك كوي وما كان إلا غرورا وأمانيا شيطان تايموني كي مرسدرو كي لنتدرو داهم إليها فاجبوه ayu marasa de doro kunnata kun wole kana irema ufana ya jabi sura ma kuja ira muslima de la ira muslima dunya ye ko ibulisa na ka bere fule karasa ko fe ko aka tawhid bila donyo ye ko ibulisa na ka busa fule karasa ko fe ko aka bo tawhid la donyo ye karasa fule ibulisa bolo ko aka ewa tawhid donyo ye abi marasa de doro ki nege doro ki trompe be tuwa ko iba jabi ngodi ato jahannaba kuna ba ko la talumuni wa lumu anfusakum ayre bo fo jahannaba dawnya jahannaba kono na ba ka kutuba kalaw akut delila ten bolu ne ma delayira mo shila ne ya wole de dro ayen jabi e wo mo shi kana ne dalaga ya yere kunne dalaga ayat dafar وما كان لوارهم من سلطان إلا لنعلم من ني إبليس كته أكم مغوفلي دليلا تونتا بلو كايرا مغسلا من ني ينك بروكا بانجليك من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك مغمم باللي من أن الله غرى كوب مغمم مشكلة بروكو تيجي دكا بانجه ني أرابو دو
men yennin kede kay buli sabla mo la de pour min be li manani ala ena bange mo ye min be filipana ni la gara shika bala na bange mo ye wa rabbuka la kulli shay'in hafizun itigi ala fembe korosili ni fembe tanga bagay ala de fembe korosili kala na tanga bagay ala de ala ka hatiman dama mbe ala de la ka saganko wallahi mbaluma foy man di tawhidi nyogona te jiya kono ni mogo ye tawhidi faamu dro nantu ye tawhidi faamu dugu ye tawhidi faamu jamana ye tawhidi faamu a nyogona mbalo chogo nyumante a nyogona lafiyate illa fiale innina illa fiale idusukun kono illa fiale kafu kono min ni ala iya ye kono na fili koni be awna joro banna jatige banna abdeye tawhidi baliyani mushrikani bidiyani ala soto min bambolode mbe ala dele ala de wudi ako doya jamana ko duga kabo jamana kono ka hada madun sagi kata tawhidi ma ku sagi kata sunna ma ala fahmu salafus salih subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sir suratu saba ambina woni ayata anduru a'udhu billahi minash shaitanir rajim لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rabiu usani minye hijriya sankalo nani na bisu nye oduru na de miladi nasaraw ka jate ba fula ani muga ani fula sankalo tanna bisu nye o bisabanay ambe bako jikuruni مسجد السلام أمبوكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية إلى آخر الآيتين كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها سبأ يمن كم مسكن unuka mgoba fudu de masaba wa kanati tababi'atu minhum tubbay mugununum bora uludela wa balaqis sahibat sulaiman minhum balaqis fana minni sulaiman ka qisa bi suratul naml kuna fana baygo sabade saban kadire yeman wa kanu fi ni'amati wa qibtati fi biladihim utumbe nemala anilla fiya ukadugu kono wa aishuhum wa intishaw arjahuhum rijquhum munum nyu kanyana maya fanatu nyana maya nyuma ya anuka garjaga yuru walen tundo anuka seneke few anuka irijaw wa basallahu ilayhim rusula ta'amuruhum an ya'kulu min rijqihi ala yachide unchuma kunya mariya ko cidon kunya marwo kala ka garjage du wa yashkuruhu bi tawhidihi wa ibadatihi alaka garjage duni ko fe ukala barika danni tawhidi kala kelempe bato boy kana farala kani bato to fakanu kajalika ma sha Allah utumbo chogola kata wakatila ala yere wakati min kanu ثم آردوا أما أمروا به
وكوفي ونيامرا نميني وبناما فأوغبوا برسال شيل على يوجد إلا جابا كجيو يوتوما وتفرق في البلاد أيدي سبا سجرا مجرا وچari la dugukolow la comme n'u b'a fɔ ayidey saba ko saba cari cogo dugu la sanjara manjara وچari la nunu na أروى الإمام أحمد أن عبد الرحمن بن أولة من إمامنا أحمد يا ناتي كفى عبد الرحمن بن وعلة ما قال سميت بن عباس يقول قال يا ابن عباس ما بافو إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبا قوتي ديو أيتي دنينكا سبا ما هو أرجل أم امرأة أم أرض أكو تشيد مني سباو تشيد دوا أو أمة أبي بادر روا أو أمة امرأة أبي بادر با مسودر با نو بادو أم أرض ما رجل تشيد وا أم امرأة أبي مسودر وا أم أرض أبي يالا دكو كله دي سبايوا قال بل هو رجل كيدم كو يا كو سبا اكو تشيدو ولدا أسرة أيدنتا دي ولو دنكتا فسكن اليمن منهم الستة مغورو دنتا إن مغورو شجرا يمن وبسام منهم أربعة سامي مغورو تارسجي وبسامي مغناني ترى سامي فأما اليمنيون فمجهج يمني كون مجهج وكندة ولأجد ولأشاريون ونأنمار وهمير نونون ترى يمني وما سامية فاللغم والدجام وآملة وقسام نونو فنترى وشجي ننتقو نونو فنترى شجي سامي وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه قن يسند أكني كم حديث كتاب نونو بغارين في نوما حديثين بوم أحمد الشاكري أكو حديثين سندو وأكني أسهلين من فلنين وقد رواه الحافظ أبو عمرو بن عبد البر في كتاب القصد والأمم بمعرفة وصول أنساب العرب والعجم من أبو عمرو بن عبد البر فنيانا تنين كتابكم أني بن عباس فذكر نحوه كقيسة ينفوك أبو بن عباس بلوك أنين يغنفو ورواه بن جرير أني فروة ابن مشيك القطافي قال رجل يا رسول الله أخبرنا السبا ما هو أرد أم امرأة نينا تقوري تشيدو يتشيدن ينكا انكبار يا سبا دوكو كل روا أبي مسودو قال ليس بأرد ولا امرأة كيدن كو سبا دوكو كل تي مسوتي ولكنه الرجل ولد أسرة من الولد متشيدو يدين تند ولو فتيمن الستة وتأسم أربع وورو ترى شيء يمني ناني ترى شيء سامي فما الذين تساءموا منو شجرا سامي فاللغم وججام وآملة وقسانا وما الذين تيمنوا فكندة ولأشاريون ولأجد ومجحج وهمير وأنمار فقال الرجل ما أنمار جيدو كوتشي أنمار يجوني قال الذين منهم قسم وبجلة أكو قبل ما يرابو لو بافو قسم وبجلة ولودي أنمار مغوني ورواه ترمذي أبو ستة من حاجة ترمذي فني حديثين ناتي قيسين ناتي من كجنية ثم قال هذا حديث حسن قريب
وكوفي ترمجيكو حديثي أكني نانا ناتشكو كلين دي لو بافو دي مخاريب وقال الباني حسن شهيب شغل بانكو حديثي أكو حسن أكني أسهلين دو وروى أبو أمري ابن عبد البر أن تميم الداري أن الرجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن صبا فذكر مثله أن يغنى أن تميم الداري فنقوله هو يجيد ينكاين يغنى فو عبد الصمس ابن يشجاب ابن يعرب ابن قحطان وإنما فذكر مثله فقوى هاجة لحديث وحسنه قال العلماء نسب دوني كبغا منون بالدنبي وني قبله وقولا منهم محمد بن شهاغ بيقولولا أكو اسم السبا عبد الصمس ابن يسجم ابن يعرم ابن قحطان بن شهاغ ako saba nyere che nyere to ye munyere ko abdu sams ko saba to ye ode yes jabu denye oye abdu sams ya arabu denye yes jabu ye qatani denye ya arabu wa inna ma sumiya saba li'annahu awwal man sabiya fil arab ku ko ma saba munna ko arabu la mugom polo minye keleke ni sera kafiru ma ibu kam ke munum mina ko alkera alede wa kana yuqalu lahu ar-ra'is itumba ko ma kona ra'is li'annahu awwala man qanima fil qajw parce que mo fulu mi nye jahadu ke ka qanima soro ko akera ode fa ta qawma ay qanima min surayadi akam qawma fa summi ar-ra'is wal arabu tusamma al-malu irisa wa riyasa arabu bin nafolo de wole ko irisa comme alayya nafolo takadi aka mugoma ko ara'is manan nafolo wa mana qawlu alayhi salam kana rajulan min al-arabi yana al-arabu al-arbati ni ciden ko ceedo tumbe arabu de law ba ko arabu minna al-arabu al-arbatu alladhina kanu qabla al-qalil alayhi salam wulu arabu suude munun tumbe ibrahima nye mi sulalati sami bin nuh o arabu nuhu denke sami ode bonso ye uluye o fi sahih bukhari anana bukhari kun anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bin nafari min aslama yani daluna kiden temena jamakulu dola aslama ka kabilala yani daluna ubake ka fendo de jo binyela konni min ka binya yasro mana ni be binye filike be kala filike